Ngiyiphi inyanga yokubelethwa kweKwekwezi FM? Iye namkha awa, izipho lakho olibonako linemizwa? Nakudlalwako, umdlali nakaphumako uyajanyelwa namkha uyajanyiselelwa? I-Cape Town ise-Western Cape namkha ise-Eastern Cape? Ibizo likaNkosana Makate ulihlobanisa nani yabofunjathwako? uNkosana Makate. Ya. Ibizo likaNkosana Makate ulihlobanisa nani yabofunjathwako? Ya. Uthumela yona na ufuna umuntu akufowunele? Yeah. Ibizo lika Mark Zuckerberg lihlobaniswa nani kezokuthintana? uMark Zuckerberg. iMahikeng ise-Northwest namkhana e-Northern Cape? Emidlalweni uyafundiswa ukudlala namkhana uyabandulwa? Ngiyiphi inyanga yamalungelo eSewula Afrika? Inyanga yamalungelo? Iye namkha awa, izinyo lakho linemizwa? Uthe inyanga yamalungelo? Ngumrhayili. Ya, ngumrhayili. No, Spola ubethe zine zanemba. Ubethe ipendulo yokugcina ethi iye namkha awa, izipho lakho olibonako linemizwa. Uthe iye khisibe awa, imizwa lapha limila khona. Kodwa nawuqinisile, inyanga yokubeletha eKwekwezi nguNtaka, umdlali uyajanyiselelwa, i-Western Cape, i-Cape Town ise-Western Cape, uNkosana Makate hlotshaniswane, please call me. Ibizo lika Mark Zuckerberg baba Mahlangu silihlobanisa neFacebook. Kodwa ipendulo yakhe le yathi ihlobanisa nobukhwari. Art. Nami kungiphethe ukuthi ngivume kodwa Iscience. Yeah. Yena wenzeni innovation yaka Zuckerberg. Kuhle le. Yeah. So yena i-technology science. Kodwa ke sihlobanisa neFacebook. Ibizo elisihlobanisa nayo. iMahikeng uyibambile utshilo wathi se-Northwest. Emidlalweni uqinisile awufundiswa uyabandulwa. Inyanga yamalungelo eSouth Africa baba Mahlangu ngiyo le esikiyo nguNtaka. Umrhayili nguMeyi ngiyabasebenzi namkhana ngeAfrika. Uqinisile nakathi izinyo linemizwa uthole zabazintathu. Yeah, 4-3. Anga emkhanyweni uzwe amandla iKwekwezi FM Isinto simoto yo ikuphethe butshelela bukhanya ba